Sadakallahu alazim. Ewa imadani misabanu tushurunti na urejei lizaho msiri wa haya Hanifa Katibu ontaweni na jiafanye bila daene Diamanuar Arafa Sule Ikoni na Hansinzi ulo Paris ne mwaza umuri ministre ulo Paris bahe kauzia wandu wao pia ngwarumwesha masha Diamanuar walafunga ranzo wandu wao adijagi yawos ndio jumwa Ewa reparation rijahau. Okay. C'est bon. Basi. Alafu zona kanzani eleze ndo kana wando tulamba kande serikali ngo basi siwasi singa siwai. Si community comorienne ketina mrumishe rinda magambe sons vulma. Nabo sons pia rakabidi rijusentino lekezentino. Ngono sons pia lirakabidi lekezensia hatu na sisi dirlomandi wa hensi yaboke na ukiri kana leo raia ngwanzo ya dhulumu ya community comorienne alafu wadwamba kazi ngonga zindonai zindongo kazna parwendando rareja change miyo ya hatu rareja change zetwabia za hatu rareja change umwendo wa hatu Diamanuar ngarumulizao nikana Ganzo Hanifa Katibu ontaweni ujebanu uje ureleze izimali zahe wa Komori wazitowa rasome majilisi rahunde mapesa wajawaniki wampesa ukajatwa banki la fotaki ima pesa dorengwa ujauniki wayo hamami tango wandu watangao komdabu wamamdu zingaro mitango orengao tiyoko lumu mtao zote riali mbili zote riali ziukume sizume ngomera sizujana sizumajana maili example fundi Abdul Karim Marseille nguna mbarika mjazaheri rohonku salamu alaikum wajaji wa roho njema chasenga sivana ngari wanao neze dhuluma zilobo nsiju bai alafu shaminga mikomori toujours Abdul Karim ajabanu haunesa manara kazwandabu akanza jihanie izendabu ya kazi ngomushema baha izendabu ya kaziwa ajabanu ajaonesa kuwazazi wao wanashi wao wampara wamwambia ukaya ngwanzo yaonese mazama ya Marseille bangwanzo aunde msiri ilo wa aeroport ye hapara wandu aonesa hawambia kajaka yabo kaja yakomea shema pesa yao wanashi wao ndio warenge presque donc ça 200 millions 200 000 euros 200 000 euros wanikwe mapesa yao amja hujara kaka mwawenze shaba arjo jaza tujera ngare bari dwanu ngabo choto hata ba alafu ye mapesa yao muyarenge muyabalia njama mbanga mdomo wa msihiri omsirie mabriki ya kaziwa mapesa yao kamjaja marpara yo marque de respect ya huwa Komor marque de respect ya uparo angazija ya uparo wazazi wa Komor ya pare mazama ya Komor ya paro wa Komor pia watoze malizo waone sukana rihundu mbaendu fulani ngarafa msihiri rurumia mbaendu fulani ibaki ndongo fulani sha warenge mapesa wanyisa ndao hawaongo wajibana au mana wanyisa wali kamjoto biaza mkomeri kana mapesa warenge mapesa wali ondwa haze nyumba zao ondwa warenge container ondwa bahiza zindu wono wajana bakari zila matapizo msirini na bo msiriko jahisa ortegaja heya yabo tena hambari lo seti ya Desember yinu wandungu waparau tena ondwa afanye ondwa some majilisi wachindo wa msihiri wakomu yibani siri rende ya tuloja rengwa fedha umsihiri huo umsihiri obo maseru waha à l'extérieur yo sido aeroport ho no umsihiri waha obonze ndungwendo hata ya mvenge jenda zayo rando ja waswidi
ngono halafu wajawa siabo wajamba kana hariri fanye majilisi tena inamje mfanye bila nikatusa ndogo zinji na mtuja mfanye bila ila mapesa mwa yarenga he majilisi mwamba mwandiso msihiri mje mrambie ishomarumia nishomabaki ba hata mriaruma shindoni yani kwaralishi hui yosuda ambacho lufereke mafana na tomati na itunguu ngono alafu ishinde shabaki ajambo wa mruma ngenyinyi msubuti mdenge mali heliyo mdaza makire speka ya mapesa hanyu ngamfanya hizo mwanza ekanga bantu wakubalisi wa bambao sinde region ya he capital karja kubali bwani fakatibu nganzo ujoleze kakweli we msubuti maana we msubuti usubutu lenga mapesa manda ya uke nayo ufanyizo wanzao uwahe majumba urengesa undo upashie unde Dubai udo voyage mapesa hizo yao karavi bumanama avec le respect uje ujeleze ubale bila uje ujeleze ba ministri umuri haneleza wahazitawa mana wao ndio nyetelele mana ni mvumbu wao ambe munyetele ngwanzo wando amsihiri mrengeze mali atamwe majilisi yede bina wakayabo alimi majilisi hamabani mfanye bila hata mara ufanya bila nabo mndu mshainga alimwe diamanuar bon hamabani mfanye bila hata mharaya ya usabe dirikeze mali mrenge mwanyisa mliko mdabu na mre Mungu ya muumbani ntenti mtodo cha munyonyo wandu baira ngulo siku njoishi ya mndu adwamba yensinge ndo na hii ye presidange muyi ye nyinga mwedondo yezo mfanya undazi kwenye makabidi monese example jeru undenti dike wazima shatani nganya juma so dhulumu wandu mimi nje kama bana mbendongo zinji leo la salasa kamlasi ngwa kula ni hadisi inu na mlema cha Ortega ya jareleze ba Ortega ngujo dobiaze ndongo zinu anefe na assume sha Ortega sijeti na dori para ndwamba tena ndongo ndo aonde msiri borte ebana kutina akili hapa nga mtu ndonga gato emana utsombe wandu wahambia kana para wandu wambe kana mfanye bila yaya la marenga rangu Ortega wambie hauka nuko kutubu harimo mseto unu mana uso wambia kana no tinasubutini he yabo ni para kwa mori nambe kana na mje nabo juzi wa jayabo watu wa mapesa kwa jafanywa bila singara nzo bila Fatima andila alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh alafu sisi ngaranzo bila jereleziwa baki ya ndabo na shene sujaifanyiwa shaksuno kana warenge mapesa kwa mori wafanyezi wanzao alafu Afrika bunga jola la wasiwe kamjalala masiuha mana mdhulumu ngono makrespe ya hoa komori alafu wa komori kwa tuko ujua tena wenda bahani mrujo parani Ortega hende hawa jua nda mwe majilisi na mwende ya hajambu ya yule seti ilo nantere bawa wandisa msiru hao wajangu wanzo timizoni wanasho hao na mwende mwasaidi kakoni nga mwanzo msaidi na mwende uo wananteri ilo seti shamsikiri mparani Ortega na Hanifa Katibu ntaweni na rafasule konina hantinzi baundu walwa mwisha masha diamanuari ni mdumsha ministru ngono ya ukana ya bobahi no nsende bani joinda yabo wendi anduya heko mori mwensi mwamba kana azali de ulo muyo ndeso na heko mori la asisi wa komori wasi sima andui wa heko mori sina rohomi sina niyambi sianza nongoza udhuluma ba mtu namba walangu hiba ba pia ngamuhibao hani mdungu soiba yabo ya tini wani mdungu soiba isho yanikiwa kamtari mweyezi mnikwa mapesa ngamo ya hibao yo sawa fadhali kasa mjobu habo ya liyo wa hibao ndo yaona wo shasirito yaona tujinga ya hibao nda huu gari arenga nda hungari yaonela nda hungari jeri ya rengi ba yabo nyonti pia nganyi sawa nar change ye mentalite nar change yo momui nar shayu change wo udhuluma ngono no dwari na keana ba yo tinjema kamdungu fanyo ndongo nafanya halillahi fadhali kamria bangu fanyo msihiri na sifanya halillahi shamti je mdore arnake mwamba kanari ngamfanya msihiri lemewa na zikaze kifudi ngohi zendongo hizo ngamlindo Hanifa Katibu yaje afanye ye bila daene diamanuar
ngaro walinda wajebana tina zinjizo mwambiani tina za sasa tina za mwenjezi zani yabonda bona kansi nje mreleze ngaranzao just bode zawe zana ba med zana ba shaho mvuni in that pare Hanifa katibu mtendezo mbale yaji bawo wadwejo pare wandu ambakana andu ajuwe ndari mwe mabunjidio tichari mabunjidio kadwe mbili richari mwe majidisi yawo ngono rika yabo shaka banyango katujaja dondrumi ya irenge mapesa ndai wa hamajumba ya duniani ya batano ndo joka yaranti wende zao banu misiro kana harenge yo manahe na Mwenyezi Mungu hamono shizi tambisha o dabukana murirumia si community komorien si jiburilu wae jabari nyonti pia mrende aja jiburilu gamtogoro mia usilamu mwambanga mde mwahe msihiri na bala zidanta munga mdungo mapesa mwenda mwaha jumba na mje mfanye bila rangu ikamusa mfanye bila mreleze ili mapesa rumila nge mwambe changa mfanya majidisi shanga mfanya majidisi mnikwe mapesa usoje mapesa muyafanya je mde mwahe majumba hanyu mwende zanu Dubai kamjara ndundazi mwende muhulezi nduzanyu mchana mweze konteneri mje mdo kamba sinarifanye majidisi tena alimuradi tindami mimi tidwa bambao ngono ndado parwa jombaho wantaweni wojuawe henda ufanya intervention ba hizo timaliza ntaweni hizo maliza henga zija pia watowa mtije mdoramba kana wo msiri wa January ba mapesa nitine mwa yatowa watoa ndingazija mjamramba kanga mdo mwa msiri no msiri huo ngo hule njoka mwa haloteli ba hiyo jo sahilisha wobani wakazo msiri hula nge mkaza loteli wando jo sahilisha wando jo donda ulala ekaza ambiozi jamasihu wando kwa sujua wenda zao wa mwali wale wanzondo wa heji wajabo masihu walembeli yangu akansuma la hule wachodoja wadala rangurenge mapesa refanya ndogo ndwaji na ende development de pay yoke tulinda serikali bai sisi wasi joka shida developer komori mapesa ya hundao shanga tungwari na kehula ranika kartufanya ndongo ya harmwensi kartu saidia ndongo za joka harmwensi ngono cheze ndongo rifanyao de majumba ya hatu rilali basi na hiyo chi development umsihiri kajangwa zisiwaha emisiri waha huno hata ngotona mndu mzima na ndu waili wonjo msirini umsiri ko tukana wandu ngono na izo lezo rambari ifanya ndongonde takwa ndongonde she imani nganzoka ne takwa ukane imani ngesa ila rire Mungu ya riumba hani ndongoli zifanya halillahi hiyo lirajokari ifanyandro hiyo ndizo za josailisha wandu hizo ndizo mgiajo karadhi nizo mimi ngami banu ngamombo Mwenyezi Mungu kaizo nambao ike mgunge radhi nami wana shami ntina haja no wanadamu na wambe na tambe ntina haja nao tidezwa banu hata njaparoka na haja na mndu toujours dami wa mintu shanje ndongo shamimi amanzo hani ndongo njoka hamba ike mgunge radhi basi mimi zona mbao ndabukana mchamramba kama homsihiri kamjarifanya bila harije juzi tena ortega ya heyabo yamenga rifanya ngatsangwa mapesa sare majidisi ngamnokore dandu malaba hauji ibana ortega ngwanza do twando ankili yankili ya do tsungo choshinda anjabo afanya pibu amba mfanyo commerce katujwa kana commerce yafanya wila wala ila ankili ngema na to heyabo yarambia hindi za homsihiri baya kala ina wenguzi jodobi bai kala sala sangi abongu devale sisi batu ngasidingoni mwala sala sana kamlasi kazinu sinjema ntido dhulumiana sinjema njifaidishe kabake ngarjokana yini mri afanyambi hajifanyilia shano ifordo shelezana kazi ngorfanya zo sinjema na mbadilishe ngatido tiafikira kaba ngodo ya fanya strategia na kewandu no ketina daula haki ketina walo serikalini ketina wabeawe majaya no tiaze shifo no behemshana pia mtolenda marnakyor tudwarna ke wandu bas Fakim Rajabi assalamu alaikum ngasibanu ngarutonga mbeza hamsihiri bui kabati mwenjesha tuveke je faskwa omwenje ngo hubanu shabanu mingami hule no bano mwenje uliyo amubarazana ata antengele bano mwenje ule shabanga mobligeni balie telefoni mhono nivo amjo isingaraja la c'est bon hao
Ba halafu izo nanzoni mwambieni dokana ngaranzo bila undambie mwana mshwaho mbude hamada we hanifa katibu wonsaweni ni shamasha diamanoir wachebani wajwareleze na Ortega parce que Ortega ngujua zinongo zinu mwando Ortega ngujua zinongo zinu mwando yabwana mwiso nguzijuo ngono Ortega na jareleze izihele mbali ya henda ne hene mapesa ya uyafanyishia befundi wala ambe mapesa ya shesha kaja yaona bahi izuranzori jiru waeleze banu sisi zitiwana hawa ambale seti yosha na mwenda majilisi ya hajamu bawa ole seti yongwa na majilisi wao msihiri wa wandisa wanasho hao wanama hao wanasho jangwa timiziu ngono shawinu rambilwa kana umsihiri wa haya majilisi ya somwa sartel mimi tika yabo si wabambauri towa yabo kina ukiri mwana mshemtsaweni yala mwembude yadalu kama pesa ito tukoni mumtawo baye msubuti yemsharishi uzingala mapesa manda yao keka jafanya bila ifo yafanye bila banu ramdunga banu karja mchililia ifo basisi si wabambao si de region ya he capitali basi karna kubali jedo fufuliu yo kango jamba kaiwo yo ankili udhulumu wandu mapesa yo intelligent oui yo intelligent udhulumu wandu shasisi ngalanzo bila setu ilesha ni misabana ngalanzo bila la salasa kamlasi comme l'actualité ngamumrumoni ne video yinu mwapare Hanifa Katibu ne letengo la hahe ngabwara fasule ikoni babahe muikoni mzazae muhansinzi yoka pari ngyari mwesha maisha sidwesha kado ka president shansujo kadebina wasunzi soma neba ne mapesa inu ngabwala ngabwazula le balangisa comme dabudi aho komori antujo bana sunzusuwa ntujo banunguzi juo kana bila ifanywa kajafanyiwa shanga mjoka wodonyesha ma nemdumsha umuri ministre parce que yetere hiyo yonda numuri ndo akautoa ambe munyingo nzo hamsiri yamwe mtumisha inge bien placé ya ujwaze ndongo ata z na waji wareleze pia ba video ya ndani releziwa shaga lindo bila concret jereleziwa bata bake mndani kwa rali jana hende shindoni yo uzisiwa enda ule ibiriti nda ule gashi rali kume ibiriti rali nsano izo rali kume na nsano ema pesa baki ngaunda huu tiulu jao tufanya jao so jao rambia bako juamba ya tawa sabu jao rambia shabahi yiyo manque de respect ya huwa komori manque de respect mwishafundi Abdul Karim amba wajai huwa marse warenge 200 millions wono izo wazirende yo balu wazima wanashwa bamba wa marse watu wa 15,000 euros hunu pariri towa mahala pia watu wa ingazicha pia mapesa yao yarendwa adamba kana hari harenge 20 euro tiji 20 million tiji harenge ndiye afanya canteen ende akafanya ndini ende Dubai enda kada hule matapi aja hule matapi ya hanti na bwe nyumba yake jahisa paroishia akada hule zindu za hizo ndani yake harenge mapesa batimizize nyumba zao au haize nyumba zao kena ukiri parce que wanu wasawa zo ya dole na malaba no bahimba nsinge ndona yi nsinge wanungwa hibao pia ngamuhibao ketina wala rumayezi ketina mtwala rumayezi nyonti pia jobales fanyaje sava ngasibanunga tsongwa mbeza ho wadongo warna kiwandu ngono pia mrende hasawa bahimba mbakana azalina la kana ulawa ngujukenza watimizize projet parce que nyonti pia ngamtwanza mje muhibe c'est tout wesa hajangu fanyu wajuka ujaka tujonga tuka jarambe ndoko hindi wangu juka pir jeke jali swali bori mrehimu abaha sikese tabia za mkomori ntujwa wanuzumbe hindi wa komori ntwa ile wa hata hai ibana tabo mabanga mdomo wa hemsihiri ibana ile fijone mpampa konda mbio ngamrengao ye projet ngono mwabenga mbambo mnikwa tere mwabwa muahe banga mtugobesa mrenge projet
ngebo mwani kwa mapesa na mje mreleze sasa hiyo ndio tambisha use mark the respect parce que mapesa yo sio hanyu sisi wako mori ngalindao ekanga bo miji na mahala wadaza si wabamba yokarja daza ngaranza urjereleziwa Bamjori mwone senkasi wabamba osidi wone kapitali karja daza na rikani majamvu hata wabanga bo joto ile joto tsano lija ngaranza urjereleziwa bwanifa njaba kaka mti karibu na haya Ntulazi kola Said Ibrahim anda kautengetere ila na ulambambao bahi na mje mreleze banga sibanu ngali mlindaoni basi ntina tanugozi njuzo hamba leo ditu sirongwa juzi tikafikiri ngucho huja sirongwa jeri tabika tu kana huja paske tsambilwa kane mapesa yanyisiwa yaliwa kabati bila wataposhoni wapashia wahaze nyumba za hao kwa na huja warambe ndabo kwa tina ndabo zorambia paske ngabo ma expert yo ikaifanywa Devi bahi mapesa kama njirane Devi comment ça se fait que nyumba yafanywa Devi yatola mapesa yalo menji ukajanga tangiswa tena maudu tena e samedi bahani mtu le 7 ya joindre même ajili sa parani Ortega ne diamant noir wa on demande ya hekomori parce que kaka mjazi changer ngasujo continue keliyo na mwende namjua mwende mana hanyu namjua mwende bangarjo mafisheni ndo ngarjo filme roni se onde mandi ala ko morta wanu wanjabo hao bale wosisi rishira bavuni shinja shomani holo karja njar mwe ph tina henda ngajala ngamikomori tinaenda bahana shaizo nanzoni mwabeni Ortega na jaleleze kaba nikasimi ngoni mwaheze business na wambi wandu waukana mdemu niambia ni pare wandu na banu hari banu ngwanzo bila Ortega mwaje de video ino Ortega ya Paris como l'actualité na mwiti ata Ortega ya Paris ya ibeshe ya Anifa Katibu ya jembe baki ajo jusoko ni moshe tandadoro ni saba ni mapesa adogio bangi ajo ambe mapesa ya hibwa sabu na jafanye bila na ato jafanye bila kartari ziju parce que wazo ya nai shaki basi sibule wauzi wa hundrao ebani mapesa madani mkoja subuti ya banki parce que wajona wauzi si wanu ya hundundahu cha namde ya banki bake de ya Komori mbuwe konti bomzo subuti mabwa hiyo muonese heli makarekote mapesa yao ngono muonese kani kafanya activity likaopara wandu ngwajua wazungu ngwajua shauchorenge mapesa huni kwa mhononi uyateko ni momtao hanisa ya usodoni kwa pumba la fedha utamantibure wafanyezwa kanza bwani fakatibu alafu jodo alifanya madharau parce que yanu madharau wao kwa mori karja kubali mimi njakubali madharau parce que midho amana njakubali madharau na miti midho amana wa urenga fedha shamidho amana hamba zembi zenda wonsiju no hamba zenjema zenda wonsiju lazima zinuri zambe tena tidesi ya sabai ana zinu tena fozi badilihe il faut y change sijibuli waeche pia mlema fajibuli nganyi sawa jibuli kada paro jafanya bila banika mtufanya bila shazo ulisaba kama na mishe kodo no hai maizo ndizo nakaja niwaambie banu leo kana mimi abaha tikaujanje nambe kana mimi ntina ndogo sijuzo mwambiani so kana Hanifa Katibu ndia paro yajajeleze c'est tout na jafanye bila ibana kabati mndu mtsawe ni banu ammono faki mradabu woyo wede mbude samndu mtsawe nabo mabekanda mbiye Hanifa yaone haya bati bali mwerezo yajajeleze yajafanye bila c'est tout on n'a pas besoin ya doa majesinga ranzo bila ya hema pesa rayatoa yauti ya mjomba yauti mbaba yauti mjini hao yauti antawoni yauti ambude shayo hengazija kamili umsihiri huo wote wahe ambao umsihiri wa hengazija pourquoi tujafanye bila nguro hindi nguro hindi hata tujafanye bila ngono nguro hindi hata tujafanye bila hema pesa yao
alafu jeru ambilwa kana hari leseti wanwa parausi na mama majilisi hoya wakumbara ngwanzo ya satsena ngwanzo ya satsena ngwadi misilo joka byato wala minsi ya borarangu umoni hiho harimo msihiri majambuzi majampaha majapuhu ngauyo kwa tusibuti filmu oni so wandu ima pesa ya tola pia ya joka misiri mila tamiraru no msihiri yorodongo henda aeroport yoko mmoni yoka l'interieur chaque local extérieur ngon bata mbacho kwenda hiho wa msihiri ya mviongo jenda zayo nake muhata ujondongo urende ya mabriki yao katisa wane mapesa ya tola yao mabriki ngari ya juwao ngono yao mabriki alafu mikarta ndongo zinji izo ranzao ngaranzo bila ngama nzo bila setu nampale anifa katibu ya jarfanye bila andani fakatibu ya jarfanye bila abo mafani wahangu izuri za mihansi banu leo la salasa na kamlasi na mdenge komora actualite directeur hangu yinu iwaswili diamanoir na nifakatibu ikemala waishie ikamwa benze waje wafanye bila avec respect parce qu'ils ont des oranzao wajareleze adabu na mastehi ngono heli wakaurenge mapesa wayarenga adabu na mastehi na jareleze watu adabu na mastehi c'est tout shawa tilfanye madharau ba madharau kaja kubali si kaja kubali madharau parce que yo manque de respect hata ulafunda Abdul Hakimu yakawa presenter warenge mapesa kwa jato mpara wamwambia mbaindu wahunda ni shwarumia yo manque de respect na bwe manafunda Abdul Hakimu lakaja zijue dabo dima Abubakari ya mkazaze ndabo wakaja jihanie alimwe rezo sosio Manguna mbariki ya mjaze heri garjibi wao manatsuo omwe rundu trasu ngone yala mapesa kavrema wanukolia mapesa yemenchita yala womru mzima alishangaya imagine banifa badimrenge menji no narjelo ni somsiri wu bato Champs-Élysées kajoru milwa heli naja loko msirongo wa hajo msiri wa Maka au wa Madina okay abo mintina zinizo mwambiani ngamkazo yabo wizio najo mwambiani sasa mbandi tileo abo subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bisous mes fans Hadija Mohamed ma cousine bisous et bon vendredi emnezi Mungu anike zilona heri inshallah yarfungule zilona heri yabadilishe nsi ya hatu yinu ya change mbio ya hatu rikane mio mema rihensi zero hombi nezeni ambi nohengana ridwanzana ikamgwa benze inshallah taala banga mnatamakani fakamemu e directeur yangu yinu lazimu yaje banu yajareleze avec respect izo ndizo ni mlinda unizo setu okay njamamba ndongozi njinja mvumbwa nso timvumbwa kana yajareleze setu sigaranzo maelezo ngaranzo bila setu baikar salamilo bila ngejera mbwakana wapuza mbaindu fulani lazimu reme majirisi ritimizi izo zokiri shaide madharau no ya madharau swafenda mno ananzolelezi wa bakarja leo namna la nono baba nunga mwanao le jotongilo jinji awanga ranzota zine le jalikobana yabonga kazo yabo maraba menji ma sœur avec le cœur je vous aime merci beaucoup Mwenyezi Mungu arnike zilona heri yartaule zilona heri yarfungule zilona heri atabaswe maswaya hatuinwe Mungu abenze aibarikishe inshallah taala rionendo inshallah Mwenyezi Mungu arfungule heri Monsieur le Président Fatkihou le Fakim Radabi avec le cœur merci Dieu Balas merci Patricia Imblo merci tout le monde merci tous mes fans merci Garjona Naheri
ngamikomori shamde janjeni mangereni ba ngabo joto hata joto bo joto njeni kila nsize baridi skila oh gamona uso gamona matiele gamona linu joto lilo hunu joto okay Nassim, assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. On est là. On attend le bilan. C'est tout. On a besoin que de bilan. Pour les mosquées de Hahaya. C'est tout. Et c'est pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Hein. Tu veux Shanghai. Comme on dit, mjomoni, gamanzo mswali kamjaona au msihiri. Shari ke jahisa. Pas encore fini, hein. Sababu dérouler ma tapis. On attend. Gasivanu garlinda. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربي اللهم ما أصبح به بنعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر الحمد لله رب العالمين وشكرا لله الحمد لله رب العالمين نقول نكيل حسن الخاتمة إن شاء الله نقول نكيل حسن الخاتمة بين نجاري بيرا دنيا نهون بيا on est que des passages la vie est courte okay katamba nongoza tambisha mndu ngamtsausamaha ekati ezeto ngamtsausamaha ekatamba mu kake jajibia wandu ngamtsausamaha ekati vumbwa mazina wandu kwa jajibu wabona wavumbua ngamtsausamaha shatika obligé ni wavumbue parce que zendongo mwafanyira madharau balazimu wandu wao ni wavumbue no ajewa wareleze bila ngaranzo bila c'est tout ngaranzo bila c'est tout izo dizortao na ubozena basha yewanga mhurumo undu atahe anifakatibu bao doadoka dao nawo oja uripara ndo mabunjilioni no harambia enda msomhono mbale yaji afanye bila c'est tout parce que arema pesa anu ngabo abo ngabo baba banungo arma problem bao ngawa problem mananga bo halanga bwatsula et sisi ngaranzo bila qu'est ça on attaque des bilans sisi ma diaspora ngaranzo bilan nono ye diaspora pia sile ratwe mapesa leo msiri wa ufanyiwa yabo simi ya diaspora ngaranzo bilan nono ye bilan ne je fanyiwa kamjabale bilan moja mwalifanya karna ula shanfer kamna ujote na mfanye bunjilo la satena mwambenga muri parao izoranza ngaranzo bila ok allez au revoir mes fans. Au revoir. À la prochaine. Ngamjo nunge épisode ya sai. Kati ndi hatati na kwa jafanye bila. Karna ula chanfere. On va aller jusqu'au bout. Avant na tanganda mina lasa na kamlasi. On va aller jusqu'au bout. Aïe. Il faut que ça change. On doit nous quand même. Watilenge wakomori wadwarenda mbeza uhama. Surtout des diaspora. Non. On n'est pas là. Ok, au revoir. Merci mes soeurs, merci mes frères, merci mes potes, merci mes fans. Allez. Amlala nono marhaba menji, ni mafanywa hangu. Ya baba hangali ndawe bila, ifanyiwa, kakwa jafanye bila ya homsihiri, ya mbaka nangewa hao hahaya, yoti hahaya umsirini shayo hahaya onziani hama mdungo dola mitami ule yamvyo ngojenda za mdungo jotare yamvyo shaka idhuru wono nasoja fanye bila watimizi c'est pas grave wajopa shema gare kamra wadhini ngojo sabonsi waswali c'est l'essentiel ok allez ciao Maulida Kassim bisous bonjour ma soeur quelle la vérité nasibanu ya wanilani haki c'est tout Nkezo rambao Mwenyezi Mungu ngeradhi, Mwenyezi Mungu jibwanizo rambao, yondo muhimu. Kartusa madharau. Wajareme majilisi, warambia ukana, majilisi yao. Ngarfanya msihiri. Umsihiri huo, anikwa hahaya, plus, jabanu waru, warengezwa mana hiyo, wahaja, wanikwe mapesa, wandiso msihiri, umsihiri ko jahisa, kartuje mapesa endenda hubi pia, wala jete na harile setting, waparo wandu tena, wafanya majilisi, rao jafanya bila, mapesa ya handani, yoke na ukiri.
warenge containeri wa do voyage no pashia no da Dubai hama pesa so ya hao yo ya Komori yo amba manque de respect ya wa Komori karja kubali non na bloka respect quand même na wake respect kama nge mapesa ya association ya collective mndina jado fanye bila elezo wangu shamba fanya mayo mapesa enda fanyazi ya jangu sorry for down yai no stop okay allez amumretini baba ngasina jaliko banu naranzone razine le jaliko leo vendredi arazine le jaliko yao ay merci au revoir vanu amona wanga sabunga sino mwenje mchoba kabasi mwenje hani siku rango siku na haja ngala ndo barazani hangu ngono ngasina mwenje sawo rango siku na haja ta leo fanya 5 mwanga bo mwenje nazidumu bamnungu charger mba telefone manamfaga direct inda bo bulo mwenje na arjodo ambaze njema no ambakaze mbinga zendo nai zinu zinde zembi za humsihiri ambwange wa mapesa la tufange bila lazimuri zambi ajombe zendela nesto endelea Komori ngabo mwenje Komori zendo ngabo zilombi ngabo zilonje mashaka mem ngabo ya avance ngabo activities zinji zafanywa ngabo ndongo zinji zafanywa na tibia sana ngabo ndongo zinji sofu kalo ngabo krizi ngabo problem oda si wasi watu ngamona udhuluma wo pia deze dhuluma sha oneshenu mimi nsoma ndabo mimi quelque soit undo hatu ngamjibiwa parce que kabati boîte à lettres carton boîte à lettres nsona impôt locaux on est tranquille tous les loyer alhamdulillah je suis bien ici cha les joto no wana ni famille il faut rijemba biyo mais sinon nasi watu yajo kama masha sisi wasi wanadamu de roi peu shensi uyo yonjema kabati boîte à lettres tu te racontes on est bien wala ekati pala no watoto wamepata lettre na bawaje lettre frate ben namjua mtulu na ndongo za lettre na lettre ba hunu kabati lettre ngami Komori msinambe ndongo za lettre na mundili hata kati janje swane crise kati jai na mwelezi barua mzunjili atanjo huji c'est tout kamtona kamnantia mwema allez je vous laisse nous le shanga jonja ya wote ali abonde raswali anu alhamdulillah rabbil alamin shukran lillah bye wallahi wasita bidabdala he munwema kama sipata lettre bali wanangu adoni parata mama ta une lettre tant lettre savez laisse-moi tranquille tu donnes vous la lettre na mati je suis au Comore munu kama sipata lettre na munu henti tranquille nanti ya mwema ini ndungule mimi nsoma ndamo tabenga bo problem ini ujobala mapesa ngujo kula mimi sibale mapesa hangu ngamlo ngami tranquille ntina problem mjoro hapa ntina bala mali ene kabati mduni hiyo amjenda zangu tranquille c'est tout nanti ya mwema sisi wasile wapeo sile songo jitali mweze problemu jitali mwe mizingamanyo rijali jidwa makana Komori ngiombi Komori kaitimbi na tojari lekeze rienswari na ko wandu mema pesa ria changao ya upia jokar developmenti jokar fanya za activite wanatoka waja waunde mahala do tabuha waunde activite desi mema pesa ria hundra joshida hunde nti watina usaidi wa ta serikali on n'a pas besoin ya serikali déjà cha misihiri na boka mtu iswali la vie ça na la leni siwe na zine de jaliko njenda leni siuhe tranquille njobo tasi kabati boîte lettre njuende cafe au chai ni joni rohetena nende nazine zenkatsane mashughuli ndo yabo nenda mo ukumbi c'est bien ici le bio on est bien ici so bala mnari ale kangu johunu ba kangu na mapesa ubaleze euro ujifanya vacancy njema ngono mwenjetu wangu wamona rango sikuna hajata leo mwenjengu Komori wema okay
ale mifane ngamu mrenzi ndingwe be madanshanga jonja bahanda kana baraka ngoje fungule zido na heri andu chanjeni mwangari ni hari mwe baridi nitawari mwele joto nijari mwe baridi bale joto ngilo kali hata lo joto na miti sporte joto mimi sporte joto hata okay haya yabo masumema ya heri na baraka Mwenyezi Mungu jurla za heri yarjusa heri rikane muri la leze nyumba za hatu rijeson pia ini mriajala le nyumba hahe ya hunde mana ya iprofite inshallah taala wana waje waziladi kamwa benze ya lekezensi ya hatu unu komori hatu lada tu hauje dala natali lada tu komori komori lada tu amu mamsubutini mwambieni Hara mbe serikali ndo cha bota letri sena. Lada komori. Okay. Mefani. Namnilashe. Shai malundi kopi. Ah no. Ajoka ndumi zaunde malundi. Ngadongo pwazi gelegele. No ujawo fanya mdu. Wangu walimia mdu zigelegele hata. Nuzini ya wandu sambe. Le malundi. Masumema ya heri inshallah. Okay, hai.